Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. A hu tshena madedingwe manzhi dzhangoni ḽa Afrika. Izwi ndi u ya nga ngudo yo sengulusaho nyimele ya vhupo hune madedingwe a tshila hone. Tshivhalo tsha madedingwe tshi khou tsela fhasi nga ṅwambo wa u xelelwa nga fhethu hune a tshila hone, u vhulawa na ṱhahelelo ya zwiḽiwa. Hu khou anganyelwa uri madedingwe ha tsha wanala kha vhupo hao ha kale ha phesenthe dzi paḓaho 40, fhedzi hu kha ḓi vha na khaedu ya u wana vhuṱanzi ho khwaṱhaho malugana na uri ndi madedingwe mangana o salaho dzhangoni. Vhasedzulusi u bva Nottingham Trent University vha ri hu nga vha ho sala madedingwe a zwigidi zwa 40 u ya kha zwigidi zwa 142. Bammbiri ya tsedzuluso yo gandiswa kha Journal of Applied Ecology. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri u fhungudza u ḽa ṋama na zwibveledzwa zwa mafhi zwi nga fhungudza vhubvisa gese kha ḽa Scotland. Ngudo yo anḓadzwaho kha Journal ya Nature Food yo wana uri u ḽa miroho, ṋawa na makumba nṱhani ha ṋama zwi nga ḓisa mbuyelo kha mupo na mutakalo hu si na u engedzea ha mitengo ya zwiḽiwa. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Edinburgh. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.